Ko patuljci. Hej ho, hej ho, Rekao je da će i to iskopati jednog dana. Ja sam vidiš krenuo tek. Ista je glina ova i tamo sam što je tamo veća trava. A mlad si stigneš, ne? Stigne mlad. Znači, totalno drugačije nego ona crvena. Ovdje ne treba ništa stavljati, niti šamot, niti ništa. Isto se vidi ovaj plavi dio. To znači plavi? Kolin. Zašto je kolin? Koalin, to je najkvalitetniji dio gline. I ovo Željezo. crveno je znači željezo. Sad vidjeli ste koliko gore ima željeza u ovom Ama glini. da. Ona Znači glina. kom fali željeza, dovoljno je. Da, malo njam, njam. uzmeš, prožvaćeš i... Kad se boje da će nam trebati čizme ili nešto, ali ovo je suho ko bar. A keramikom se bavi jako. A kad, kao si spomenuo da ima različiti ime u Dalmacija i Serbija i to, jel imate... Bilo je preko 50 lončara u Petrinji i svi su radili uporabno posuđe. Znači, na stotine i stotine, da ne kažem, tisuće komada zdjelica, peka, lonaca, stucki, posuda za kiseljenje mlijeka. To su lončari. Lončarstvo mi je nekako više ono, petrinjsko. Da. A to je još bolje, to znači da si mađioničar ili zapravo da si baviš magijom. S obzirom da na engleskom kad si Potter, onda si kao i Harry Potter. On nikad nije napravio lonac, napravio magiju. Kad imamo radionice s djecom, onda često spominjem da sam ja u principu kao Harry Potter. Tako je. Pretrpljeno. By the way, da. Da nije, ne bi ni ja imao. Oj Petrinsko ravno polje, gdje moj dragi plugomor je. Traj la li le la, traj la li le la.